Beshunche ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. The Madlanga Commission is an absolutely fantastic process. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re komišene ya Matlanga e gata tema e bohlokwa go fetoleng tshepedišo ka lekaleng la toka ka mononageng. We've prioritized this case like any other murder case in the province. You know that murder cases, we prioritize them. Maloko a setšhaba sa metsana ya Kgausu le kgorwana ya Phafuri ka lešokeng la diphoofolo la Kruger National Park ka Limpopo e re sa tšhošitšwe ke polao ya baeti ba babedi bekeng ya go feta. I hate that the people who took your life took something so precious from us. Ba lapa la bomolola ditokelo yo a bolailwego Thato Molosankwe ba re le ge a be a sa tsebe gore goba ke re le ge a be a tseba gore o ya go hlokofala ka mokgwa wa go thuntšwa seo ga se nka sa mo thibela gore a ntšhe maikutlo a gagwe le go ba kgahlelong le mathata a leago. Bešung Thobela ja hloka seboka di šitwa ke na re hlotša nna le kgaetšedi Mphoteme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lefa tšeo di hlolego di direga. Tša mathomo ke tša gore mopresidente Cyril Ramaphosa a re komišene ya Matlanga e gata tema e bohlokwa go fetoleng tshepedišo ka lekaleng la toka ka mononageng. O be a bolela le SABC News ka thokwana ga moletlo wa go thakgolwa ga lesolo la boingwadišo bja dikgetho la province ya Gauteng ka Riverside View ka Diepsloot borwa bja Johannesburg. Ramaphosa o amogetše pego ya nakwana ya bobedi ya komišene ka Labohlano. Komišene e nyakišiša bosenyi go šunyašunya nko ga boradipolotiki le bomenetša ka tshepedišong ya toka. Go letetše gore e fetše mošomo wa yona mafelong a kgwedi ya Phato le go romela pego ya yona ya mafelelo go mopresidente. Ramaphosa o re o sa lekola pego yeo ya nakwana. Mopresidente Cyril Ramaphosa o amogetše pego ya bobedi ya nakwana ya komišene ya Matlanga se ka ge komišene e šetše ka dikgwedi tše tharo go phetha mošomo wa yona. Ge a bolela le SABC ka thokwana nakong ya lesolo la boingwadišo la bakgethi ka Gauteng, Ramaphosa o re komišene e šoma bjalo ka tshepedišo ya go hlwekiša naga kudu lefapha la maphodisa. Pego ya mathomo ya nakwana ile ya romelwa go mopresidente Ramaphosa ka Manthole. Ka morago ga go amogela pego ya bobedi ya nakwana o sa ilebedišiša pele a tšea sephetho sa gagwe. I'm studying the report and it's a second interim report, and the Madlanga Commission is an absolutely fantastic process. It is a process that is going to help us to get rid of the rot within the criminal justice system. Mopresidente wa ANC o amogetše gape le tsebišo ya go kaonafatšwa maemo a ikonomi ya naga ke ba khamphane ya Moody's le S&P ya go sekaseka dikoloto tša dinaga. Ge go šetše dikgwedi tše 5 fela pele ga dikgetho, mopresidente wa ANC o thakgotše lesolo la boingwadišo la bakgethi ka Diepsloot. Ramaphosa o be a tsena ntlo le ntlo a swaragane le mathata a mangwe a badudi. We are moving forward. We are getting out of junk status. What does that mean? It means we are becoming more attractive to investors. John Mongale wa mengwaga ye 16 ke modudi wa Diepsloot yo a senago ntlo sebaka sa mengwaga ye 10 bjale o leboga kudu gore o tla hlokofala ka seriti ka ntlong ya gagwe. E fela o boditše mopresidente gore mohlagase o bitša mašeleng a godimo. Ge a bolela le badudi, Ramaphosa o eleditše badudi gore ba ingwadiše gore ba kgone go vouta. Our overall message is about registration, but here it's also about a recognition of the progress that we have made. Like we've listened before when they needed housing, we're going to listen to them when they need other amenities, especially schools, clinics, and police stations. Komišene o ikemego ya dikgetho e kgethile semmušo letšatši la 20 le 21 kgweding ye tlago go nea badudi sebaka sa go ingwadišetša dikgetho.
Moetapele wa PAC Mzwanele Nyonso o re taba ya badudi ba dinagalešele ka mono Afrika Borwa ga se yona e tlago ka dihlotlo ka mono nageng e fela ke tlhokego ya mešomo yeo e dirago seo. O be ya bolela seo nakong ya moketeko wa mokgatlo wa gabo wa kgwedi ya Afrika ka Tsendani ka Eastern Cape. Dipolelo tša gagwe di tla nakong ya go gakala ga dikgohlano fao maloko a setšhaba a solago badudi ba dinagalešele ka go ba tšeela mešomo le go tliša kgatelelo go ditirelo tša setšhaba. Mokete wa mokgatlo wa kgwedi ya Afrika o sepelana le boikgafo bja go tšwetša pele go godiša botee go kgatha tema ga setšhaba le go tšea karolo dipolotiking ge dipeeletšo di le gare tšeo di lego kgatlhanong le bafaledi bao ba senago le mangwalo a maleba a go ba ka mononageng. Mokgatlo wa PAC o ema ka la gore it is not about foreign nationals. It is about the country not creating jobs. It is about the economy of the country not growing. So let's grow the economy, let's create jobs, and an African can never be a foreigner in Africa. Mokgatlo o ile wa thoma gape lekala la ona le leswa tikologong yeo. The municipality is a rural municipality. So if we want to deal with the problems of unemployment, we must be able to open up cooperatives so that people that are here in these areas can able to make the money and able to sell with these supermarkets that are around. Go sa le bjalo taba ya naga e sa dutse e le taba yeo e tshwenyago badudi. Re na le mathata a mantši a go swana le go se tlhokomelwe, ditokelo tša rena di a gatakwa. Ba nyaka gore tšeela naga ya rena ba re ke ya bona le gore a rena mangwalo a botlhatse. Bašwa ba tšweleleditše go tshwenyega ka ga tlhokego ya mešomo. Bašwa ba mo bontši a re šome, mešomo ga e gona. Re itemogela mathata a kabo ya meetse le motlhagase. Ge motho a ka lwala re palelwa ke go moša bookelong ka gore mebila ga e sepelege. Mokgatlo o tlhotlheleditše gape badudi kudu bašwa gore ba ingwadišetše dikgethong tša selegae tšeo di tlago. Mokgatlo wa DA o ipeleditše go bao ba na le go maswanedi a go kgetha go ingwadišetša go kgetha dikgethong tša mebušo selegae ka la 4 Dibatsela. Mokgatlo o thakgotša semmušo boingwadišo bja dikgetho ka holong ya setšhaba ya East Rus ka Pretoria. Moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o be a itile peleloselo leo moo a bego a farafarilwe ke bonkgetheng ba bomera bja toropo ya Johannesburg, Tshwane le Ekurhuleni. Moletlo wa mmino go leka go ngoka ma-Afrika Borwa a dingwaga di feta 18 go vouta. Se se kwa setlhoeng sa letsholo leno la ditlhopho tsa lekoko ke go dira gore baagi ba dumele gore voutu nngwe le nngwe e na le mosola le go netefatsa fa mongwe le mongwe yo emang nokeng DA a ngoka motlhophi a ka nna mongwe. If you don't register, then you can't vote on the voting day, and so many people don't know that. So many people just arrive at the polls to vote. Meanwhile, they're not registered. We cannot sit on the sideline and just witness things happening in the Madlanga Commission. We cannot just accept the reality of a government that has lost control of governance to be our new normal. And the big enemy that we want to defeat here, starting today, is not any other political party, we'll get to them later, but it's the belief in our political consciousness that your vote doesn't matter, doesn't make a difference, doesn't matter who you vote for. Your vote makes a profound difference. Baemanokeng bangwe ba lekoko ba ikanne gore ba tla neelana ka tshedimosetso ka ga botlhokwa jwa go ikwadisa go vouta go baagi kwa mafelong a bone. We are here to encourage others to vote, to make sure we win. After the election, we are looking forward to street lights to be fixed, potholes and dumping, also more employment for our younger youth. DA ya re ikemiseditse go tsosolosa thebolelo ya ditirelo mo Johannesburg, Ekurhuleni le Tshwane. Lekoko gape le ne la gatelela maitlamo a lone a go khutlisa bonwenwe le go itsise fa ditokololo tsa yona tsa parlamente tse leng tsa komiti ya tsamaiso ya semmuso ya go tlosa mo presidente mo maemong di na le taelo e le nngwe fela mo mogopolong. Relentless and rigorous in asking all the questions that need to be answered, that need to be asked, and getting the answers properly, and finding out what really happened there. There's a lot of questions that need explanation. So that's their mandate. They are not going there they will never ever go there to protect anyone. They are there to get to the truth. Ga ise go totobadiwe sentle gore a DA e tla kopa mo presidente Cyril Ramaphosa go dira diphetogo mo kabineteng ya gagwe ka ntlha ya phetogo ya ketapele e sa tswang go tlhophiwa ke lekoko.
Re sa le amogela Thobela. Ba lapa la bomolola ditokelo yo a bolailwego Thato Molosankwe ba re le ge a be a tseba gore o ya go hlokofala ka mogwa wa go thuntšwa seo ga se nka sa mo thibela gore a ntšhe maikutlo a gagwe le go ba kgatlhanong le mathata a le yago. Molosankwe yo a bolailwego ka sefako sa dikolo ka legaeng la gagwe gape le mo a direlago kgwebo ka Lomanyaneng ka Mahikeng bekeng ya go feta o hlole a hlomphiwa le hono polokong ya seriti mo balli ba bego ba akaretša bahlankedi ba mmušo baetapele ba setšo le mokgatlo wa Operation Tutula mo a fegeleditšwego go ya go robatšwa le babo ka dirapeng tša bagale tša matlalong ka Mahikeng. Tirelo phitlho e utlwisang botlhoko ya mogaka yo o bolailweng ka go thuntsiwa. I hate that the people who took your life took something so precious from us. I hate the way that you died. But we serve a just God. And I believe that the people who did this to you will be punished. Molosankwe o tshwantshitswe le bagaka bao ba tlhokafetseng ba lwela tshiamo. Many of us knew Thato as a man who would walk long distances barefoot from the province to the province, from the village to the village, and even taking journeys towards Cape Town and other parts of the country, simply driven by determination, discipline, and purpose. In 1961, Patrice Emery Lumumba, ona Akokahara. 1963, Salvino Rumpio, Akokahara. 1966, Kwame Nkrumah, Akokahara. Almerden Bella, Akokahara. Tafawa Balewa, Akokahara. Mudibo Keita, Akokahara. Thomas Sankara, Colonel Gaddafi, Amilcar Cabral. Botamagama Williamba. Basule ka lesole mo hela la gore e ne le ba ditshwano tsa batho me anong ba ba sala teng gore motho a le ditshwano ba bona sa tshwana motho o ka tseng. Molosankwe o na eteletswe pele go ya dirapeng ke bakgaratli go mo boloka kwa mabitleng a go bolokwang bagaka mo go ona. Sentle Inglehihi, SABC News, Mahikeng. Maloko a setšhaba sa metsana ya Kgausu le kgorwana ya Phafuri ka lešokeng la diphoofolo la Kruger National Park ka Limpopo e re sa tšhošitšwe ke polao ya baeti ba babedi bekeng ya go feta ditopo tša balekane ba batšofe Ernest le Dina Marais go tšwa ka Mossel Bay ka Western Cape di hweditšwe di phapametšwe ka nokeng ya Lebubu yeo e tletšego ka dikwena ka gare ga lešoka la diphoofolo la Kruger ka Labohlano ba bonwe la mafelelo ka Laboraro ka lefelong la boithabišo la Phafuri ka leboa la lešoka leo ba gonlo la ba polao yeo go bao gape ba tšhabilego ka bene ya balekane bao ba sa tsene ka monga wa seloko. Salfina Mbulaheni go tšwa motseng wa Gamasisi o rekiša dijo dino le dimonamonane mileng wa R525 o re ge a šetša bareki ba gagwe bontši bja bona ke baeti bao ba lebile go lefelong la lešoka la Kruger National Park ba go šomiša lefelo la go tsena la Phafuri. Mbulaheni o re o garošitše matswalo ke polao ye šoro ya balekane ebile o tšhoga gore tiragalo ye e ka dira gore baeti ba bangwe ba se sa etela Kruger. As workers whose clientele includes tourists who visit Kruger, we are very concerned about what happened. This will affect our businesses because when other tourists hear what has happened here, they might decide not to come this side. Who are we going to sell to if that happens? Go le bjalo, moleledi wa maphodisa ka mono Limpopo, Hlulane Mashaba, o re dinyakišišo malebana le dipolao tše pedi di batametše go fihla mafelelong. I must indicate that we have prioritized this case like any other murder case in the province. You know that murder cases, we prioritize them from our point of view. This case in particular has been elevated to a provincial level. All that I can indicate at this point in time is that our investigations are at an advanced stage. SANParks e re tla oketša palo ya bahlapetši. Ke ba tseba Maboa, ditabeng tša SABC, Masisi.
Go phulega ga bolwetse jwa Ebola ke leuba le legolo la mathomo ka DRC le Uganda ge sa le naga ya US e emiša thekgo ya mašeleng a tša maphelo go ya lefaseng ka bophara. Ditsebi tša maphelo di re sephetho sa Trump sa go emiša thekgo ya mašeleng a tša maphelo go ya go gakatša go phatlalala ga bolwetse bjo gomme ga bjale matsapa a go lwa le bolwetse bjo ntle le thekgo ya US go tsošitše tlhobaelo go dinaga tša Afrika. Certainly that has slowed both I think U.S. Coordination with this outbreak, but also in terms of the lack of U.S. funding to the World Health Organization and what that looks like. You have other funding, but no one really stepped up and replaced that dearth in USAID funding. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. And so the State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. Re sa le amogela thobela ebile sehlophana sa balatedi ba mmalwanyana fela mo ketekong wa go laelana le sehlopha sa naga go leba dipapading tša sebjana sa mogopo wa lefase ka Amerika ka Sontaga mesong. Thekgo yeo e tekatekago ka lepatlanong la Wanderers ka Johannesburg ga ya manefelo le papadi ya maleka a lefela go lefela kgahlano le naga ya Nicaragua ka lepatlanong la Orlando maabane bošego fao bao ba fitlheletšego fao ba gateletše gore bafana ga ba swanela ke go ahlolwa go ya le ka papadi ya maabane. O ka gopola e ka leemaema la sebjana sa lefase ga se šola kwagala ebile balatedi ba go tlala seatla lepatlelong la Orlando ka Labohlano mathapama le ka Wanderers e be ile fela yo le yola moletlong wa go laelana le bafana le khono e fela bao ba iponagaditšego ba be ba tletše ka kholofelo go akaretša nkgwete ya bafana ya 1996 Mark Williams. It was a friendly. Nobody wants to get injured. I'm not going to try and get injured and get dropped. So, you go in there half-hearted because you got 7 days. If you pick up an injury, you could miss one of the biggest things as a sports person not playing the World Cup. Dibapadi di iponagaditše sefaleng e fela ka baka la molapo ga se ba tswaka-tswakana le lešaba fela seo ga se a nyamiša balatedi. Dibapadi tse re nang le tsona ka sebaka se re a tshepa gore ba tlo dira bokaone ka mokgwa ba dirileng ka gona ka 2010 World Cup go gopola gore re na le Mexico mošomo wa rena o so feleng. I can see that you are going to have a mamula. But I'm a hunter and then very well, if possible. And then President was there when they select this team. We will later do for holiday after winner. So we own him a win to get something from South Africa economy Malian hot. Bafana ba leba ka Mexico ka Sontaga fao ba tla bapala go papadi e nngwe ya segwera kgatlhanong le Jamaica pele ga papadi ya bona ya Pulamadibogo ya sebjana sa lefase kgatlhanong le Bengae Mexico ka la 11 June. Makezi FC e ikholeditše phenyo e bohlokwa ya tšepedi go lefela kgatlhanong le Cape Town City FC papading ya di-playoffs ka lepatlanong la sešego. Phenyo ye e be ile bohlokwa go Makezi yeo e raga-ragago go ngaparela maemo a yona go Premier League le go efoga selepe sa magagane ge ile kholofelo ya Cape Town FC ya go komela go Premier League e ya le mmuši wa dikwekwele. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago le ikemetše ga re tšee lehlakore. Bešong ditaba tša rena di felela mo gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagela go app ya rena ya SABC Plus le go marareng a dikgokagane bjalo ka Facebook X ge šita le YouTube fao dikgatišo tša rena di le gona le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka seripagare go tšwa go iri ya bo seswai mo go SABC 2 le go SABC legae ba lefa tšona ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso bešong bošego ke tau go tla re go sa rahlolana gabotse.